wants Iran to accept a defeat or be hit harder. Al Jazeera iratangaza ko leta zunze ubumwe za Amerika zagiriye inama Iran yo kumanika amaboko ngo bitaba ibyo ngibyo ikaraswa bikomeye. Abantu mwe kimisi giye kuba 30 ubu ngubu ukuraswa Amerika na Israeli bari gukangisha Iran kwa bari ukuye. Ni intwaro kirimbuzi se bagiye kuzana bakarasa Iran. So bazizane bayirasa. Ariko naho kuvuga ngo kuza bakabeshya ngo hari za ndege za B2 zarakoze. B52 zarakoze. No kwitegura intambara yo ku butaka. Hano rero hari ibihugu bisabwa kuba menge. Nanone bya bihugu byo mu kigobe hariya birasabwa kuba menge. Cyane cyane nka Iraq. Birateganywa ko hashobora kujya abasirikare ba Amerika na Israeli bagaturuka muri Iraq binjira muri Iran. N'ibindi bihugu. Kandi ibyo byose Iran yatangaje ko yiteguye intambara yo ku butaka ndetse ko bazayishimira ngo kuko rero naho bazabacucumira neza bakabicira bakabona ko Iran idakina kandi idakinishwa. P1 zarakoze, F16 zarakoze, F15 zarakoze. Amato Gerald R. Ford yaraje, George W. Bush yaraje, Abraham Lincoln yaraje. Ibisasu biremereye birasa mu kuzimu barabikoresheje ubundi barasa na Tanzifo na Isfahani nanone. Ubwo se muragira ngo mbabwire iki? Mwebwe mutibonera kitagaragara. Ibitero byabo byo mu kirere nkuko babitangije bibwira cyangwa se batekereza bazi yuko biri buze kugenda hariya muri Iran bigakora akazi kagahita karangira ibikorwa bikaba birabaye intambara bakayirangiza. Bamaze kubona ko ibitero byo mu kirere bidashobora kubageza ku nsinzi ku gihugu cya Iran. Naho bidahagije ubu none batangiye kuzana ibikorwa by'iterabwoba bavuga ko bagiye gufata ikirwa cya Karg. Amerika igiye kohereza ingabo ku butaka bagende bafate kiriya kirwa cya Karg gifite ubukungu bwa 90% by'ubukungu bwose bwa Iran ku bikomoka kuri peteroli. Amerika irashaka kugifata ku ngufu ikigarurire. Bafate buriya bunigo bwa Hormuz batangire babugenzure. Ahasigaye basenye igisirikare cya Islamic Revolutionary Guard Corps. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangira uwamye. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha. Ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Hotel. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Hotel ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bakorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Hotel. Wadusanga dukorera mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12
7486. Fabra Hotel, igisubizo ku batugana. nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Mfashe uyu mwanya ngira ngo mbasuhuze kandi mbashimira umwanya wanyu mufata mugakurikira ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba CR TV, mwebwe mwese mubana natwe mu biganiro byacu, asigaye mugakomeza kubikurikira. Reka mbashimire cyane kubwo umwanya wanyu mufata mukora subscribe, asigaye umuryango mugari kuri CR TV ukaguka, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. CR TV rero byandikwa mu Kinyarwanda ni sana i na ya na a na ra na o, asigaye ukagenda ukabyandika ugakora subscribe, tugakomeza tukibanira umuryango ukaguka nuko bimeze. Ngewe rero bategurira ibiganiro nkana bibagezaho, ndi Robert Sympathique Iyandemye. Tugiye mu burasirazuba bwo hagati, Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Bimeze bite? Amakuru nayahe? Intambara byifashe bite kugeza kuri uyu munota? Kugeza kuri uyu munota nta bintu byinshi nje kubabwira muri kino kiganiro, ahubwo icyo nje kubabwira nje tuganire kuri bya biganiro Perezida Donald Trump amaze iminsi aririmba ngo ibiganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi akavuga ngo ibi biganiro twebwe ntabwo tubyemera ndetse nta nubwo tubyizeye, kubera yuko baratubeshya bakaturyarya buryo turi mu biganiro nta kijya kivamo. Ibyo bintu rero y'abantu bagiye babyumva bakomeza kwibaza ari ibiki, ndetse bigakomeza bikabacanga. Impamvu Irani ibifite dute ku biganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko n'ubundi babijyamo batabijyamo Amerika irarenga ikabarasa. By'akarusho ibi biganiro Trump avuga, Irani ikavuga ko yo itigeze ibisaba ndetse idashaka no kubijyamo cyangwa se izabijyamo ariko ikomeje kurwana. Trump we akomeza avuga yuko ibiganiro ahubwo ngo bikomeje kugenda neza. Ikibazo rero Irani ifite, isi yose ikwiye kugira, ni gute Amerika ikatubwira ngo ibiganiro, Trump akaza mu bitangazamakuru akatubwira ngo ibiganiro ndetse ngo ibintu bimeze neza, ariko nyamara arikohereza ingabo zo kurwanira ku butaka. Namwe munsobanurire icyo kintu, mukinsobanurire neza. Trump, Amerika iri kongera ingabo zirwanira ku butaka mu gihugu cya Iran, bari kuzohereza buri munota buri saha, ndetse na Minisitiri w'intambara Pete Hegseth amaze gutangaza yuko ibitero Amerika iri gutegura noneho kuri Iran bishobora kuza ari ibitero karundura ndetse bya nyuma biza birangiza. Ibyo ngibyo ni ibiki? Ibiganiro ariko abasirikare bakomeje bo kurwana ku butaka, noneho bakomeje koherezwa hehe? Muri Iran, kandi bikozwe na Amerika. Perezida Donald Trump amaze gutangaza ngo igihugu cya Iran cyamusabye ko akibera umuyobozi w'ikirenga Ayatollah. Perezida Donald Trump aratangaje ngo abanya-Irani bansabye ko ngenda nkababera Ayatollah, nkababera umuyobozi w'ikirenga, ariko nababwiye ko ntabishaka, ngo ngewe ngo nabyanze, sinshaka kuba umuyobozi w'ikirenga w'abanya-Irani. Kandi Trump ati rero mu byumve neza, twabakubise twabarangije, ubu ngubu ibiganiro babyemeye, bagomba kwemera ibyo tubasaba, nta kindi, baratsinzwe. Irani twarayikubise, twayishyize hasi. Amerika mu itangazamakuru ni ukwirata, Amerika mu itangazamakuru ni ukwiyemera gusa. None se uyu munsi ni umunsi wa 28, harabura iminsi 2 kugira ngo iyi ntambara bimaze iminsi 30. Nta n'icyumweru gishize Amerika itangaje ko ikeneye miliyari 200 z'amadolari ya Amerika kugira ngo ibashe gukomeza iyi ntambara yirwane ndetse itsinde. Ariko bari kuza bagaragaza ko Iran yarangiye ndetse ibintu bimeze nabi. Mu gihe ariko nyamara bimeze bityo, bakomeje gutangaza ibyo ngibyo, Iran irababwira ngo twebwe turi ready n'ibyo biganiro Amerika ishaka kutujyanamo, nibinaba turakomeza turwane. Ibiganiro biraba tukiri kurwana. Indege za Amerika zirahanurwa, abasirikare ba Amerika baricwa, amato ya Amerika araraswa. Mu kanya ati twarayirangije. Ubu rero isi yose iri mu rujijo. Ibyo Amerika ivuga yidoga nibyo. Ibyo Israel murabizi, Benjamin Netanyahu namarira gusa, araza ati nimurebe baturashe aho ntwaro bikorwa remezo ntwaro kirimbuzi byacu babirashe, ibintu byose bimeze nabi, dukomeje kuraswa. Irani bari gukora ibikorwa by'ubwicanyi, bica nabi Yahuzi, mu birebe ni ikibazo ku isi yose nkuko twagiye tubibabwira. Israel murabizi ahigeze ubutaka barabuhindukije,
ibyo murabizi neza. Ubutaka barabuhindukije, barayirashe, barayirangije nayo. Ibyo ivuga no kwihagararaho. Amerika nayo mu bushobozi bwayo imerewe nabi, ariko bo nta kindi. Trump nukuza akajya kuri izi mbuga nkoranyambaga akidoga, akiyemera, akavuga yuko bari kubikora, ati Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi, ihagaze neza, intambara turi imbere, twayitsinze, bansabye kuba umwami. Ibyo byose bikagucanga. Noneho rero ni iki gikurikiyeho? Amerika na Israel bamaze kuvumbura neza bidasubirwaho ko ibi bitero byabo byo mu kirere nk'uko babitangije bibwira cyangwa se batekereza, bazi yuko biri buze kugenda hariya muri Iran bigakora akazi kagahita karangira, ibikorwa bikaba birabaye, intambara bakayirangiza. Bamaze kubona ko ibitero byo mu kirere bidashobora kubageza ku ntsinzi ku gihugu cya Iran. Nkaho bidahagije, ubu none batangiye kuzana ibikorwa by'iterabwoba bavuga ko bagiye gufata ikirwa cya Karg. Amerika igiye kohereza ingabo ku butaka bagende bafate kiriya kirwa cya Karg gifite ubukungu bwa 90% by'ubukungu bwose bwa Iran ku bikomoka kuri peteroli. Amerika irashaka kugifata ku ngufu, ikigarurire, bafate buriya bunigo bwa Hormuz, batangire babugenzure, ahasigaye basenye igisirikare cya Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Namwe mu nyumvire, izo nizo gahunda, izo nizo ntego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel muri Iran. Ibi byose biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'ikimwaro cyuko ibyo bavugaga bagomba gukora byarangiye bidatanze umusaruro neza nk'uko babyibwiraga cyangwa se nk'uko babitekerezaga. Mu gihe rero bitagenze neza nk'uko babyibwiraga cyangwa se nk'uko babitekerezaga, bizakomeza kugenda bite cyangwa se amaherezo azaba yahe? Ibi byose rero ni ukuvuga ngo kohereza ingabo ku butaka bwa Iran ni ikimenyetso cya mbere cy'uko bamaze kubona ko ibyo mu kirere byarangiye. None kuza kubeshya Iran ibiganiro ariko bari kohereza ingabo zo ku butaka. Kandi Trump ngo yatanze agahenge k'iminsi 5. Mbabwire ko ya minsi 5 Perezida Donald Trump yatanze yo kuba Amerika itari kurasa ku bikorwa remezo by'ingufu muri Iran, ni iminsi 5 igomba guhura n'igihe ingabo za Amerika na Israel zigomba kuba zavuye muri Amerika no muri Israel, bageze ku butaka bwa Iran, bageze mu kirere cya Iran, bari hafi ya Iran, bamaze kugerayo. Niyo ya minsi 5. Ndetse n'ibikoresho, hari imitwe bakoze vanga amato ngo bari kubasubiza inyuma ya Amerika, bikagenda bite? Azagaruka aje. Muzi kine bataragiye kuyongeraho intwaro kuko inyinshi zarashize, barazikoresheje. Amato ari kujya kuzana izindi ntwaro, bagenda bayongeraho intwaro hakurya hirya kure, abantu ntibakabimenye. None se mutekereza ko intwaro ari amato yazanye zidashira? Mutekereza se ko zidakora, zidakoreshwa? Asubira inyuma nyine kugira ajye kuzana izindi. Azagaruka. Byamaze kugaragara ko ibintu Amerika na Israel barimo ngo by'ibiganiro, nubwo Israel itanabyemera yikomereje n'ibyo ntambara bikivugwa na Trump gusa. Ibi barimo byose ni ukujijisha, ahubwo noneho ni ukwitegura intambara yo ku butaka, Hano rero hari ibihugu bisabwa kuba menge. Nanone bya bihugu byo mu kigobe hariya birasabwa kuba menge, cyane cyane nka Iraq. Birateganywa ko hashobora kujya abasirikare ba Amerika na Israel bagaturuka muri Iraq binjira muri Iran n'ibindi bihugu. Kandi ibyo byose Iran yatangaje ko yiteguye intambara yo ku butaka, ndetse ko bazayishimira ngo kuko rero naho bazabacucumira neza, bakabicira, bakabibona, bakabona ko Iran idakina kandi idakinishwa. Ibi byose rero Trump arimo byo kuyobya uburari, ibiganiro ceasefire iminsi 5, kandi nyamara Iran ikabihakana. Trump ati noneho bambwiye ko bifuza ko nababera supreme leader Ayatollah, ariko nabyanze. Bashishikajwe n'ibiganiro kandi bari kwemera gusinya deal. Ni kwa kwikina mu itangazamakuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
bya bindi Amerika ikora ikakwereka yuko ibintu byose ibirimo, ibirimo imeze neza, ibintu byose ari sawa cyane. Ahangaha rero Irani nayo iravuga ko iri buze kumenya uko yitwara, kuko nimba abantu bari kubabwira ibiganiro ariko bakababwira ibiganiro bari kohereza ingabo zo kurwana ku butaka, ibyo ngibyo nta kintu kirimo kandi ntibashobora no gukomeza kubyemera. Nanone kandi dukomeje n'aya makuru yacu, UK Prime Minister Keir Starmer has authorized the Royal Navy to board Russian oil tankers in UK waters. Starmer said Putin is rubbing his hands at the war in the Middle East because he thinks higher oil prices will let him line his pockets. Urumva ko nyine hano Ubwongereza bwatangiye kugira ikibazo kubera peteroli Uburusiya bukomeje kohereza. Batangiye kubona ko Putin ashobora gukirira muri iyi ntambara. Ariko nta kundi ko mwanze gufasha Amerika na Israel se murayifasha se namwe baba bombarde, mugomba kureka nyine iki gihugu cy'Uburusiya kikakomeza kikicururiza. Ahangaha rero aragaragaza yuko amato y'Ubwongereza bayohereje hariya mu mazi nyine kugira ngo agende arebe igikurikiyeho kuri ariya mato y'igihugu cy'Uburusiya. US wants Iran to accept a defeat or be hit harder. Al Jazeera iratangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiriye inama Iran yo kumanika amaboko ngo bitaba ibyo ngibyo ikaraswa bikomeye. Abantu mwe kimisi giye kuba 30 ubu ngubu ukuraswa Amerika na Israel bari gukangisha Iran kwa bari ukuye. Ni intwaro kirimbuzi se bagiye kuzana bakarasa Iran. So bazizane bayirasa. Ariko noneho kuvuga ngo kuza bakabeshya ngo hari za ndege za B2 zarakoze, B52 zarakoze, B1 zarakoze, F16 zarakoze, F15 zarakoze. Amato Gerald R. Ford yaraje, George W. Bush yaraje, Abraham Lincoln yaraje. Ibisasu biremereye birasa mu kuzimu barabikoresheje ejo bundi barasa na Tanzifo na Sifani nanone. Ubwo se muragira ngo mbabwire iki? Mwebwe mutibonera kitagaragara. Ubwo rero turakomeza turebe ibyo kubwira Iran ngo imanika amaboko. Simbyizeye neza, simpamya ko ari ibintu byashoboka cyangwa se byahira aba bantu kuvuga ngo Iran ngo imanika amaboko, nimara kumanika amaboko ngo biraza kugenda gutya na gutya, ngo nitamanika amaboko ngo bayirase ngo urebye uburyo Iran yarashwe, none nakuza kuyikangisha ngo hari izindi ntwaro zindi waza ngo yiraseho bikabashitura. Ntibishoboka. Trump reminded everyone he came back from Saudi Arabia with $2 trillion for America, another $2 trillion from Qatar, and $2 trillion from United Arab Emirates. They are great. They are all fighting. They got hit. Hano Trump yibukije abantu ko ubwo yaherukaga hariya muri Middle East muri deal, yasinye deal na Arabia Saudite ifite agaciro ka trillion 2, asinya indi deal na Qatar ifite agaciro ka trillion 2, asinya n'indi deal na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu deal ya trillion 2. Aravuga ngo they are great, barakomeye, they are all fighting, bose barimo kurwana, and they got hit, kandi bari no kuraswaho nabi. Ni nkaho yakavuze ngo ibi ngibi niba narakoze deal ya trillion 2 na Arabia Saudite, trillion 2 na Qatar, trillion 2 na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bakaba bari no kuraswaho. Amafaranga turayafite, nibyo nshaka kuvuga. Amafaranga yo kurwana iyi ntambara turayafite.
kandi dushobora no kwifatanya n'ibi bihugu nabyo nabakiri tukarwana intambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu magambo make ibi byose ni ibintu nyine Trump aba ari kuvuga atera ubwoba, atera ubwoba. Aragaragaza sa izo trillion 6 yasinyanye n'ibyo bihugu bitatu. Arashaka kumvikanisha iki? Arashaka kumvikanisha ko bakomeye, arashaka kumvikanisha ko bameze neza, arashaka kumvikanisha ko byose biri ku murongo. Ni nka yakavuze ngo twebwe abatekereza ko twagira ikibazo cy'amafaranga ni mu byihorere, abatekerezaga ko dushobora kuba turi guhombera muri iyi ntambara ni mu byihorere. Dufite ubushobozi mu bihugu bitatu gusa, mu bushobozi twakuye mu bihugu bitatu, kandi nabyo biri no kuraswa nabyo biri kuraswa nabi n'igihugu cya Iran. Ahangaha rero uko yakwitwara kose, ibyo yavuga byose, uko yatekereza kubigenekereza kose, ariko ntabwo biri bukomeze kubabuza kuraswa. Iraq militia drone struck a 20 million US Black Hawk helicopter at a base. Hano barakubwira ko zangabo zirwanira Irani ariko zibarizwa muri Iraq zikoresheje drone zarashe indege ya rukobutera riri mu birindiro ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari. Miliyoni 20 z'amadolari. Urumva ko na Amerika ubwayo ntabwo imenya aho ihombera mu by'ukuri. Ikindi Trump yatangaje ngo we need 2 billion a day to reopen the Strait of Hormuz. Dukeneye miliyari 2 z'amadolari ya Amerika buri munsi kugira ngo ubunigo bwa Hormuz bubashe gufunguka. US Senator niwe wabitangaje, but it was already open before the war. So what was the point of war? Ahangaha nyine abantu bibazaga ukuntu hari gukenerwa amafaranga menshi kugira ngo ubunigo bwa Hormuz bufungurwe, ndetse akaba yanasabwa abanyamerika. Ariko akagaruka nibaza ibi ngibi bishobora kubaho gute, ibi bishobora kuza gute mu gihe nyamara mbere yuko dutangiza iyi ntambara ubunigo kubucamo byari ubuntu. Nk'abanyamerika bitangiye kudusaba miliyari 2 z'amadolari gute? Ntabwo abanyamerika bumva impamvu z'uru ruhombo rwose bakomeje guterwa n'ibi ngibi, ntabwo babyumva. Le ministre israélien de la défense Katz affirme qu'Israël a éliminé le commandant de la marine iranienne des gardiens de la révolution. Tangasiri nuvuga ngo ubundi umuyobozi w'ingabo zirwanira mu mazi za Irani muri Islamic Revolutionary Guard Corps bamaze kumwica. Israel yamaze kumwica, ibyo byo nibyo rwose bamwishe. UAE rejects a ceasefire with Iran. United Arab Emirates, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zanze ibijyanye n'agahenge na Iran, demanding Tehran's full range of threats be addressed. Ambassador Youssef Al-Otaiba says the UAE will join efforts to reopen the Strait of Hormuz. Hano Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zamaze kwanga icyifuzo cyo guhagarika intambara na Iran. Zivuga ko byaba ari uko Tehran kubasha kumva no kwemera ibyangijwe muri kiriya gihugu, ndetse nkuko Ambasaderi Youssef Al-Otaiba bitangaje yakavuga ko ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziteguye kujoininga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bafungure ubunigo bwa Hormuz ku ngufu. Anavuga kandi ko biteguye gushora trillion 1 na miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika muri bakayashora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko bazakomeza gufatanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ibyo ni bisanzwe, nta na rimwe aba bantu bazareka gufatanya, bazahora bafatanya. Minisitiri w'intambara muri Amerika yongeye gutangaza yuko intambara Amerika yamaze kwitsinda rwose, ibyo Iran irimo ari bya bindi bya nyuma byo kwikina ko bamaze gutsindwa. Ariko rwose simbyizeye. Israel Emergency and Rescue Units worked at a site in Kafr Qasim near Tel Aviv after apparent debris from an Iranian missile fell into the area.
ahangaha muri aka gace ka Kafr Qasim muri Israeli, abaturage bose aka gace kashyizwe mu bihe bidasanzwe bitewe n'igisasu gikomeye cyane cya misile cyahaguye kikaba cyangije byinshi, ndetse akaba hari n'abahasize ubuzima. Ndabona hashyizweho ko amayira yafunzwe. Ikindi nanone twaganiraho muri kino kiganiro cyacu nuko uwitwa Alireza Tangsiri nyine niwe wishwe, yayoboraga, yari umukomando w'ingabo zirwanira mu mazi mu gihugu cya Iran. Ibyo ngibyo rero byamaze kurangira rwose, bamwishe bidasubirwaho. Murabizi nta kundi, intego yabo ni ukwica. Indege ya USF-18 jet yakuwe mu kazi, ikaba yabaye yarashwe, nicyo bisobanuye. Ikaba yabaye indege ya 21 ya Amerika irasiye ku rugamba Amerika na Israel barimo gukubitirwamo na Iran. Mwumve, indege 21 z'intambara, 21 z'intambara za Amerika zimaze kuraswa. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi on Wednesday stated that his country does want the war in the Middle East to end, but not on US President Donald Trump terms. Abbas Araghchi nkuko France 24 imaze kubitangaza, yamaze gutangaza ko igihugu cyo cyifuza ko intambara irangira, ariko ndibifuza ko intambara irangira mu buryo Amerika yifuza cyangwa Trump abishakamo. However, Iran has acknowledged indirect exchanges of messages with the US via allies. Ariko yanemeye yuko hari ubutumwa bari kugenda bahanahana cyangwa se buri kugera kuri buri